Sanibonani angibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso lokuthi uyaqhubeka subscribe. Maqeda ubuka le video ushaye like bese ke uyakhomenta ke kulolu daba. Ngaza kwethu namuhla kusihlwa siyolala nje ihlathi ziyaqhilika ihlathi isondele emehlweni njengoba sihlekiswa ke udaba lendlondlo yaseMabhida kanye ke nakukhuzani indlamlezo vukampongose waphansi le enkandla. Indaba ke zamanje ke zithi ke ijabule ke iyafa inkosazane ogama layo ke uthembeka ke ongathembekile ophinde ke adume ngegama elithi ke indlovukazi okanye indlondlo yaseMabhida ozakhele ke udumo ngokubonakala efake imfaniswano ya wonke ke amaqembu ongawacabanga ake enza ama manifesto le eThekwini Mabhida. Uqale ke wadloba ke ele EFF waphinde ke wafakela ANC namhlanje ke mhla ka-10 March bekade ke efake ele IFP. Uthi ke ngoApril uyobe khona ke futhi ke nakulo ozobe ke ukhona weMK khona ke futhi ke Moses Mabhida. Bekumnandi kakhulu ke laphana ke uPenny Ntuli menzele ke icebo waxhumana naye izolo. Namhlanje ke bathe mase befika ke le Mabhida ke wahamba naye wamusa ngqo ukhuzani ke indlamlezo. Ukhuzani ke naye khombise ukukhulu ke ukujabula nokumjabulela ke nomntwana njengoba ke ebefaniswa naye kuze kuthiwa ke uyindodakazi yakhe uqobo. Khombise ke ukukhulu ke ukujabula ukhuzani uze ke wamfaka ngisho einkundleni zokuxhumana ku Facebook kanye ke nako Instagram. Ngana wethu kuningi ngobe kwenzeka namhlanje le eThekwini. Abanye abantu bebekade ke behambe ngayo ke inhloso yeIFP kanti abanye ke bebekade benza lokho akwenzeka ke kuANC behleli ke ematshwaleni behleli ke ko Bishi. Kodwa ke IFP iveze ke ukuthi ke baxolisa kakhulu kulabantu abangakwazi ukungena eMabhida bekade ke isigcwele kakhulu hayi ngoba abantu bebekade behleli ngokuthanda ngaphandle kodwa ke benziwa ukuthi ke bese kugcwele kakhulu. Ngaza kwethu ngicela ukuthi ke siphinde sihlangane kwivideo elandelayo ngiyabonga.